Tarcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka twongere tubaramutse amahoro y'Imana tuba ikaze mwebwe mwese abakunzi ba Tarcisse Hope Ministry TV. Turagarutse muri wa mwanya wahariwe guhimbaza no gutazira. Tabaramukije mwebwe mwaje kudukurikira nta birebire, murazi ko twamana turazinanye, twari dukumburanye, ariko reka tuduze ibiganza twe turamukanye muri rusangi mu kivandimwe tuti mwaramutse. Shalom shalom shalom. Namo muri cyo muduze ibiganza, duze ibiganza cyavuze kidumuka ibidongo, duze ibiganza abo mu Kinindo, duze ibiganza abo mu kumutakura hariya mu Kamenge, abo mu Kinama, mwese duze ibiganza turamukanye. Nuko ni prote turakingiwe ngarutse, ariko reka muri uno muya turekure hariya hijya kwa Happy atuyobore mu ndirimbo zo gutazira. Oya numvise ngo turatazira gusa kabisa, igisirimba cyana kenye sentiri ziri mu kuyana nagumishije namwe mugumye ntizikoroke nka Dawidi. Kiya gihe cyane Dawidi ntibasamara cyane, buzura umwuka wera, ariko buzubona ngo sawa. Nuko rero Happy karibu. Merci. Are you ready? Yes, I'm ready. Sikano bese abantu bakipfutse umusura. Nuko rero turaza gusubira mu gusozera, ariko reka uno mwanya tuburekure Happy abandanye. Karibu. Bashobora gutamba
badutega bararambiwe badutegera ku byo kurya bagasanga tutari badutegera ku byo kurya bagasanga
tuzoteba yesu we ego turi hano papa kweri ayo ita ingoma tutagiti ego Imana yacu iratuzi Imana iratuzi ni ukuri Sasa Bwana kabili Imana yawe ego kane DJ Ego,
amena bashobora gusenga ugati Imana narakubonye abaturwanya ari benshi ibitubona ari byinshi Yesu we Yesu ngo kandi tuzapfa gupfa abadukengere batabonye gutabaga kwacu kandi tuzapfa gupfa abadusuzuguye batabonye gutabaga kwacu kandi ntituzapfa gupfa abatugaya batabonye gutabaga kwacu Yesu we Yesu we shingiye ku mirimo yawe shingiye ku mirimo yawe Mana shingiye ku mirimo yawe imbere ni heza Mana shingiye ku mirimo yawe imbere ni heza shingiye ku mirimo yawe Mana shingiye ku mirimo yawe imbere ni heza dushingiye ku mirimo yawe Mana ya Buramu dushingiye ku mirimo yawe imbere ni heza dushingiye ku mirimo yawe Mana ya Buramu dushingiye ku mirimo yawe imbere ni heza DJ, tudugirize gato. Hey!
Glory to God. Glory. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Praise to God. Praise to God.
Thank you, Father. kwa Mungu Like you. wangu nasema asante Us. kwa wema wako, Thank you. kwa maana zizuri Oh, hallelujah. zako zadumu Praise. milele na milele. Amina. nuko turavuze ngo urakoze twasema asante. Ibihe byari byiza twari kwigumira hano tukabandanya ariko umwanya wahariwe kino kiganiro usa n'urangiriye hano. Dushimire mwebwe mwese mwadukurikiranye, ndazi ko mwagize ibihe byiza, mwaryohewe, mwahezagiwe, mwafashijwe, ariko kandi runo rugaruka Imana iruha umugisha, ruradushize mu bihe byiza byo guhimbaza Imana no gutazira. Imana ibahezagire cyane, Amen. subiza aho mwakuye, Amen. kandi Imana yagura impano zayo. Hallelujah. Asante Yesu, urakoze aho Mwami. uri hose wadukurikiranye, ndazi ko wafashijwe, uca ubandanya nawe usangiza abandi kino gikorwa nabo bafashwe bahezagirwe, yari prote turakengewe ufatikanije na no kugaruka. Reka tukwikibanure tuvuga tuti bye bye. Ciao, ciao. Murakoze cyane. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mw'ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.